sportskoj dvorani osnovne škole Ante Kovačića u Mariji Gorici održan je koncert Slavonska rapsodija 100 tamburaša. Još jedan je to dokaz ljepote tamburaške glazbe i hrvatske tradicije. Među gostima bio je i legendarni glazbenik Željko Bebe koji nije skrivao oduševljenja atmosferom i prijemom publike. Prekrasno je večeras bio tu. Ta tamburaška rapsodija je nešto najljepše što se pojavilo u posljednje godina na ovom glazbenom planu, na kulturnom planu. Meni je drago da su me ponovo izabrali da budem jedan od gostiju na ovako lijepoj priredbi kojoj želim sve najbolje u naredno vrijeme. Čuo sam da su dobili poziv iz Brisela da će i tamo nastupiti. Dakle, ponosimo se svim našim tamburašima. Ja sam posebno zadovoljan i presretan ovim krajem u koji često dolazim. Naravno, nije samo Pušća, nego sada je Marija Gorica. I mogu reći da smo lijepo dočekani. Ovo je bilo zaista neponovljivo. Možda i ponovljivo. Kad nas bude drugi put zvali. Tamo negdje u daljini svoju tajnu ljubav krije, a sve mi se više čini, ne mogu bez Slavonije. I vrati se Slavonijo, ljepota nek tvoja vojne. Nekad mi se malo čini da to u Hrvatska radi malo stidljivo. Zato što su nam preglasni gosti koji nam dolaze iz inozemstva. Sve televizije ih reklamiraju, kockarnice ih reklamiraju i sve to. Pa neka budem tužan jer Hrvatska ima toliko toga što bi dnevno mogla pokazivati i to na velika vrata. Zato ovakva priredba puno znači ne samo meni, ne samo nama koji smo bili na pozornici, nego sigurno cijeloj Hrvatskoj.